bakunzi ba Kivu Today News twongeye kwasuza tubararikira gukurikira amakuru yacu y'igicamunsi. Turagaruka ku makuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane muri Plaine d'Orsis. Mu gitondo twabagirije amakuru agaragaza uburyo ingabo za ASM 23 zitangiye kuva mu kibaya cya Rusizi ndetse ko barimo kuvamo kubera byategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi byari byifashe bite mbere yuko batangira kuva mu kibaya cya Rusizi? Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza yuko M23 mu gihe yavaga mu mujyi wa Uvira yari yategetswe gusubira inyuma nibura ibirometero 75, ariko ikaba yari yasubiye inyuma ibirometero 45. Ubu ngubu rero ikaba yasubiye inyuma ibirometero 30 uvuye mu gace ka Sange yarimo. Amakuru rero dukesha abaturage bari mu bice bitandukanye bya Kabunambo, bya Sange, Mutarure, Rubirizi, Bwegera, Ruvunyi ndetse na Remera aravuga yuko ingabo za M23 zari ziri mu bino bice ubu zamaze kuvamo guhera mu saa 9 ya mu gitondo, ariko ibitandukanye n'ibyo bari kwandika. Amakuru twaje kwibonera dukuye kuzimboni zacu avuga ko ingabo za M23 zahise zizamuka mu misozi miremire ya Sange, mu misozi miremire ya Kabunambo, mu misozi miremire ya Mutarure, mu misozi miremire ya Rubirizi, mu misozi miremire ya Bwegera, za Ruvunyi ndetse na za Remera. Nyuma yuko M23 rero ivuye mwa tuno duce uko tugera muri turindwi, M23 yahise ijyana abarwanyi babo mu gace ka Kamanyura ndetse na Gatogoto. Ubu ngubu ariho bari, ariko wazarero ntabwo yabyihanganiye kuko yahise itangira yinjira mu nkengero za Sange guhera mu saa 2 ya mu gitondo. Ingabo za FARDC zibarizwa mu itsinda rya Hibu ziraza nazo zijya mu nkengero ya Sange, ndetse n'abandi barwanyi bashyigikiye uyu mutwe wa Wazarendo harimo Nyatura, harimo FDR ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Bose akabaje mu nkengero za Sange, za Ruvungi, ikibaya cya Rusizi ndetse n'ahandi. Amakuru yandi twabonye nuko ingabo z'abarundi zo muri batayo ya 11 izwi nka batayo Brende nabo bahise bamanuka baza gufasha Wazarendo kwegera inkengero za Sange. Mu masaha ya saa 4 zuzuye nibwo abarwanyi b'umutwe wa Wazarendo binjiye mu mujyi wa Sange, muri centre ya Sange. Noneho batangira babonana n'abaturage. Twabonye amavideo menshi agenda sirikira ku mpande zitandukanye agaragaza abaturage barimo babyinana na Wazarendo, agaragaza abana batoya batagiye ku mashuri bavuga yuko bashaka Wazarendo, agaragaza abantu bakuru bavuga yuko Tshisekedi bamwemereye manda ya gatatu, kw'ibyo yavuze muri conference de presse yuko atazemera yuko amatora batarafata n'uru Kivu na Sud Kivu, ko bigaragara yuko bishoboka. Ibi byose ariko bakoraga nk'imyigaragambyo bavuga yuko bishimiye M23, n'ubundi nibo bagarutse gukora igisa n'imyigaragambyo bagaragaza yuko bishimiye Wazarendo kuba igarutse. Uribaza uti kuki M23 igera mu bice abaturage bakabyina, yahava bakabyina, bimeze bite? Bamwe mu bagaragaje icyatumye babyina bavuga yuko M23 yari yarabahejeje umwuka igihe yababwiraga yuko bakwiye gukora sarongo, bakwiye kugira isuku, bakwiye kwiyitaho, bakwiye gutanga imisoro ndetse bakubaka n'igihugu. Bamwe bakavuga bati ibi twebwe ntabwo twabikozwaga, ntabwo twabyifuzaga, niyo mpamvu tugaragaza akanyamuneza. Ariko wabisesengura ukareba ukibaza, ni gute umuturage yanga kugira isuku? Ni gute umuturage yanga gukora ibikorwa remezo kandi bimufasha kuba ahantu heza? Ugasanga byose bifite aho bihurira n'imyumvire y'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bari barababwiye yuko gukora nta kamaro bifite. Ibi ni bivugwa rero muri Plaine d'Orsis. Abaturage ariko bashyigikiye M23 abafite amatungo bo nk'uko twababwiye n'ubundi bakomeje kuyahungisha, bava za Mutarure, za Bwegera, za Kabunambo, za Rubirizi, za Ruvungi, za Remera, bajya aho bita Kamanyura, ariho bajyana amatungo yabo, ariho bajyana abana babo kugira ngo barebe yuko batagirirwa nabi nk'uko bagiye babitangaza.
ni ibintu ubona yuko bikomeye kandi bishobora guteza ibibazo igihe icyo ari cyo cyose. Ababaza rendo n'ubundi bakongera gukora nk'ibyo bakoze igihe bafataga umujyi wa Uvira umaze kuvamo abarwanyi ba M23. Si ibyo gusa ariko nyuma y'uko Wazalendo yumvishe yuko mwa kino kiba cya Rusizi abarwanyi ba M23 bamaze kuvamo berekeje Kamanyura, bakimara kumenya amakuru yuko abarwanyi ba M23 bazamutse mu misozi miremire ya Mutarure, Bwegera, Ruvungi, Sange ndetse n'ibindi bice, ubu noneho bahise batangiza urugamba mu gace ka Mwenga bita Kasika. Bahise bagaba igitero gikomeye ku birindiro bya M23. Abaturage batubwira yuko wakiyumvikana urusaku rw'amasasu hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hagiye hagaragara amakuru avuga yuko M23 ishaka kuzamuka inyuzo bita ku Ndondo, ikazamuka ikajya gutabara abanyamurenge bari za Minembwe, Mikenke, Gakenke ndetse na Rugezi. Ibi rero nabyo byateye panike mu bice bitandukanye bya Minembwe, muri Puezero, muri Bibogobogo ahari ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi, Wazalendo, FDL ndetse n'abacashu. Amakuru twabonye nuko izi ngabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyo dukunze kwita coalition, ubu barimo bategura ibitero simusiga bazagaba hagati yo ku mugoroba none n'ejo mu gitondo, bagaba kuri twirwaneho iri mu bice bya Mikenke centre, bya Minembwe centre, bya Gakenke centre ndetse na Rugezi nk'uko isoko yacu y'amakuru ibivuga. Ariko twirwaneho nayo nabwo yicaye gusa ko irimo iritegura nk'uko byavuzwe na bamwe mu barwanyi batwirwaneho bati natwe turicaye turimo turategura ibindi. Nubwo M23 ivuye mu bice yarimo muri Plaine de Rusizi, ntabwo ducika intege kuko dufite ibindi dutegura. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umwe mu barwanyi batwirwaneho mu kavideo kari karimo gasirikira avuga yuko biteguye uwakifuza wese kubatera. Wazalendo ikavuga iti rwose tugomba kurwana inkundura, tukagenda dukuyemo Minembwe centre twirukanye twirwaneho. Ibyo bikaba bisa n'ibyo Yakutumba avuga yuko bafunga umuhanda Bukavu Uvira kubera yuko M23 yungukira muri transport ikorwa muri uyu muhanda Uvira Bukavu nk'uko byatangajwe na Yakutumba ndetse na guverineri wungirije wa Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ariko ku ruhande rugenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Guverineri wa Nord Kivu araza muri Sud Kivu ate? Araza muri Sud Kivu kubera yuko bahuye na President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Chilombo alias Beto, baganira uburyo bakwiye kuyobora izi ntara zombi, baganira umugerekeranye n'imiyoborere uko bakwiye gufatikanya hagati y'abaguverineri bombi. Evariste Somo Kakure agafatikanya na Professeur Jean-Jacques Purusi, baravuga bati dukwiye kujya duhana amakuru kubera yuko ibyaba muri Nord Kivu bisa n'ibyaba muri Sud Kivu. Niyo mpamvu rero nawe yavuze ati mukwiye gufunga umuhanda uva Bukavu ujya Uvira kuko aba barwanyi ba M23 babyungukiramo. Ibyo byabanje gutangazwa na guverineri wungirije wa AFC w'ubutegetsi bwa Kinshasa, avuga yuko batishimira ko uno muhanda ukomeza gukora. Yakutumba akavuga ati rero icyo tugiye gukurikiza no gufata umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ibyo byateye panique mu baturage bari mwa kino gice kigenzurwa na AFC M23, cyane cyane bari muri territoire ya Karehe, territoire ya Kabare no mu mujyi wa Bukavu. Amakuru twabonye nuko bamwe mu baturage batangiye kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, abandi bava Kabare, abandi bava Karehe, abandi bava Bukavu za Minova bajya muri Kivu y'amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Abaranguraga ibicuruzwa bitandukanye abeshi bakaba babihagaritse nk'uko amakuru twagiye tuyabona. Ikindi nuko amatangazo atandukanye Kinshasa aragenda asohoka agaragaza uburyo Kinshasa itishimiye uko President Felix Tshisekedi yatutswe akimara gukora ikiganiro n'abanyamakuru ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 umwaka 2026. Itangazo dukesha Minisiteri y'Ubutabera riravuga riti ibyagaragaye, imvugo zagaragaye zityoza, zituka, ziharabika,
zisebya perezida wa repubulika bwana Felix Tshisekedi ni imvugo zigize ibyaha ukurikije uko amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahandi ibyaha muri rusange abiteganya. Iyi minisiteri rero ikaba yahise itanga itegeko ivuga iti umuntu wari we wese wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bundi buryo yaba ari mu maradiyo, mu mateleviziyo no mu binyamakuru atuka perezida wa repubulika akwiye gukurikiranwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ari imbere mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu akwiye kubikurikiranwa kugira ngo abihanirwe, kuko ibyo yakoze ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Ibyo ngibyo ni ibyatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amatangazo aracyajya hanze ko twabonye itangazo ko nitwizeye niba ari iry'ubutegetsi bwa AFM 23 ryasohowe na teritwari ya Karehe. Riravuga riti duhagaritse amajeto yose yatangwaga ku muntu ukora umuganda, nta jeto izongera gutangwa. Ikindi uburyo hashyirwaho abayobozi turabihindura. Ikindi abaturage bakubitwa ko batagiye ku muganda nabyo turabihagaritse. Ni itangazo ryanditswe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 na administrateur du territoire witwa chef de division bita Jean Bosco Busey. Nituramenya niba iri tangazo ari iryabo koko cyangwa atari iryabo, ariko turacyacukumbura kugira nyirizina tumenye niba ari bo baryanditse cyangwa ari ukuri bitirira. Ubu tuvugana rero amakuru yandatugezeho nuko Perezida Felix Tshisekedi amaze kugera i Kampala, aho agiye gusinya amasezerano atandukanye agera muri 6 na Perezida wa Repubulika ya Uganda Museveni Yoweri. Ni amasezerano afitanye isano n'ubukungu, ubucuruzi, ibikorwa remezo, ikoranabuhanga n'umutekano nk'uko byagaragaye. Ikindi nuko hagiyeyo delegation y'abaminisitiri bagera muri 17. Ibi ngibi Thomas Rubanga akaba yabigaye akavuga ati ni gute abaminisitiri bangana gutya bagenda muri delegation imwe, ati bi nagahoma munwa no kwangiza umutungo w'igihugu no kugira nabi, ni ibikorwa bitakwiye kwishimirwa kuko ni ibikorwa bitagaragaramo imiyoborere myiza nk'uko Thomas Rubanga yabigaragaje. Ikivuga muri Bunia nuko abamilita 3 bo muri Ruca, societe civile ya Ruca, bari bamaze iminsi bafunzwe barekuwe. Mu gace ka Mambasa ADF, mu gace bita Bikayato, abantu 21 bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF nk'uko bitangazwe. Ikindi kivuga nuko muri Ituri Kodeko ifatanyije na FRDC birashinjwa kugaba ibitero mu gace bita Bas, groupement ya Rona Rozikipa, sheferi ya Bahema Bajere. Kavuga yuko umutwe wa Kodeko ufatanyije na FRDC ku mabwiriza ya John Rubaya Nkashama bagabye ibitero mu bice bitandukanye bakica abasivili. Ibi ntabwo John Rubaya Nkashama aragira icyo abivugaho, dutegereje kuza kureba icyo abivugaho. Ni nako bivuga yuko abandi ba ministre 8 bamaze kugera i Kampala baherekeje ministre w'ubutegetsi bw'igihugu John Nkashama Ruboya, bakazanitabira irahira rya perezida wa Repubulika ya Uganda bwana Yoweri Museveni uzarera ku itariki 12 z'ukwezi kwa 5 nk'uko byatangajwe na presidency ya kino gihugu. Amakuru avuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo twayarangiza tutababwiye uko byifashe mu mujyi wa Goma. Mujyi wa Goma umutekano ni ntangere, hirya no hino mu bice bitandukanye, nubwo abaturage bakigaragaza yuko bafite impungenge yuko bashobora kuraswa igihe ku gihe kubera ibitero byiruka mu gace ka Muja, mu gace ka Mushaki, mu gace ka Karenge ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Abaturage ariko bakavuga yuko bashima AFM 23 uburyo abashyiriye amatara ku mabarabara, ibarabara riva Goma rigana Sake. Bakavuga bati abo twavuye mu mwijima harabona. Ikindi cyatangajwe nuko Monisco yagawe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungireho. Akaba yayiga yashingiye ku itangazo Monisco yasohoye ryamagana ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu kurasa muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Jean Patrick Nduhungireho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane n'u Rwanda, yagaye Monisco yuko batigeze batunga urutoki ubutegetsi bwa Kinshasa ko ari bwo
bwakoze bino bitero. Akavuga ati mu bihe bitandukanye musohora amatangazo, nta na rimwe muramagana ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukora ibikorwa bibangamira umutekano w'abaturage ndetse n'ituze ry'abaturage. Kinshasa ikindi cyavugwa nuko Martin Fayulu arimo arategura imyigaragambyo yamagana manda ya gatatu, ni mu gihe AFCM 23 nayo ivuga ko igiye gukoresha uburyo bwose bushoboka igakangurira abaturage kutazemerera Tshisekedi kwiyamamaza kuri manda ya gatatu ndetse no guhindura itegeko nshinga. Mu gihe mu bindi bice bitandukanye abapasiteri, abihaye Imana ndetse n'abanyamadini bavuze ko bashyigikiye ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihinduka, noneho Tshisekedi Felix Chirombo alias Beto Faci akiyamamaza kuri manda ya gatatu. Abari Burayi muri diaspora muri PPRD babyamaganye, abari muri UDPS Burayi babishyigikiye, opposition itandukanye yabyanze, ariko opposition ishamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS babishyigikiye, baravuga bati